adu sigi mind sum chat lai tare government job phang dribo ai kem to we adi ai kem to we adi hai se tardi akhoi gi Manipur se karam na chokot ke doino karam na chokot pa lamdam hai du oi doino kai habadi youth akhoi na pukhalaktana youth akhoi na lingjen manaraga ano creative ideas hadaraga hojik ano watching khalakada matam sida akhoi na government job ki hau khraba hau ko sini miyo bane am wari hau ko se am wa bane ko adu ko hau to adai hen ba kyam tholokini kai gi noi matam I don't want fight, praying for the love. Haters gon' hate, only God knows what I've been through. Hustle in my brain, stretching on my If you want to be successful, never listen to anyone who ever done anything yet, and take action. Blame it on me, come and see me. I ain't got no time, calling my phone, say you love me. Hello everyone, welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBA LEPKUMSI Eikhoi CHAOKHATMINASI. Ngasi aina pujaribi topic se yamna maruiba, yamna achawai issue moiriba. Not only in Manipur, all over India da. Haibadi ekhoi gi unemployment rate se noma gi sum wankhaleba. All over India da, which means Manipur su noma gi sum hengaleba. Haibadi thabak thiba midi sum yam khale adubu thabak ki siti sum laislakteba. Aduna karamna kamaina sigi problems e minimize tawjige haitadi sise aina ngasi share tawjage points e masida aina yamna khang heire adagidi aina yam hi pasa jabju na sadeko aigi khara khangjaba khara je karamna kamaina aina help tawda karamna kamaina in society da sigumba message thamjaraga poi mindset se kamai shift tawda ge haibi damda aina khatang khak point khara khak share tawjabani ko so mayamna video se full yengbiraga masigi video sidagi karigumba kanaba phangbi natraga phangbi de have the comment always drop tawiba kawbi gano haibadi aisu khangjaninga mayamna kai fawi mayamna sigi tasengna in share tawjari points in the valuable oibra oidabra have the mayamna comment please hada biro comment so video je hogjadringe mamangda topic se haibadi topic share tawba hogjadringe mamangda ai mayamda request na tawjage haibadi ekhoina hojik WhatsApp ki oiba Manipur Entrepreneurs ki community ma koi hojik form tawjage haina koi khanjari stage da koi interested oiba ichine now mayam entrepreneurs ki line na changing ba have the innovative ideas kya creators kya lairi mayam je sina please join to wina ba ina request tawjari have the kaina maside ja koi mayam pullaga isa da laijari ba ideas mayam fajara ba knowledge mayam sing je share tawnaga amana ama bu help tawnaga karamna kamaina khoi gi Manipur sida kariguma contribution ma chama tawba yai aduga khoi gi society je kariguma change am porpa yai have do khoi gi si group sida to yan discuss tawga khoi evolve lona hona minasi so sidai sida karamna kamaina join tawga gi haitadi masida aigi personal number somewhere sigi screen sida aina pizza gramne to description da hapsa gramne soidana ba adu number do da personally text to biro aduga ai group da add tawjarake aduga khoi array jaba khoi idea opinion everything creative oina khoi share runaraga chokhatpa mo ohensi kasigi aina pujari ba topic ase akhoi gi youth sing da hongdaba yadra haibadi change tawdaba yadraba topic amane habdi si je akoina semdok jada yadraba si semdok tringe khoida ngasai gi khoida hojik thengnari ba khoigi unemployment rate hengalai ba Manipur da si myam se minimize tawge haitadi sigi khoigi sigi mindset se si je phadana hana change to womdar kale kari noina cover to ka doi ba haibadi sidai sida loiba faw yeng biraga haibadi sidagi kari learn to boyai adagi kari change pro pe have do isana amutang munna tabira yeng biyo kai ram da si je aigi experience dagi adagi aina thengnarakpa adagi di aina yamna ke haitare sigum ai khatante sigum khanba miyoi kyam su Manipur da lerem gani ko ado ngasi di aina oina phongdok charage haibadi si thoiba mayam je kamai to koina koi youth amoina koi next generation da kamai na koina develop to kani kamai na sigi mindset de koi kamai tholakani haibdo kari no hai matamda ngasi di akhoi gi chinjida government job haibase saigi fashion namgi ta da chatnareba haibadi fashion da natana khoi gi si kaino si comfort zone da adagi di kairing mamam ka to daga na khoina government job haibad pot se mayam pona mak loi hainare angang dagi ahan dagi hojik ti kai gi hamtam si jenga saigi pi ingai dagi sigi mind je oin moi gi makok ta changhal abni na saigi government job si dagi hena chawba pot leite have se dunia se si wakhan jo che laga leire but si jina kyamu yamna effect tawi si je ai government job phatte haib na tiko government job ta ai kaim tai government job ke against ta kaim laite ba but aina haije jinga saigi government job haiba pot si limited seat ne adu population ni no sum hengal ine buko sidi mayam na ju ikhang khang bira layam na du government seat limited ni akhoi mayam gi damakta no gi seat amam semakani hadudi adudi impossible never adu lairiba seat tu danga saigi akhoi Manipur hojik total kya lagi Imphal area da around somewhere around like 6 lakhs people aina khali ko thaja aila lamba ju hai ko do haifeding aina khangjabai matungina 6 lakhs people natrago whole Manipur da kya no whole Manipur da samna habdan whole Manipur da 30 lakhs to 35 lakhs ko aila lamba chu ko fanan yeng biu so lalaga de shamto piro ko su gaide so
Sigi people sina si lay koi 35 lakhs adagi Imphal area da 6 lakhs lay si jina akoina government job hai government job ta apply to lai tar di ngai gi punamak se government job phang da ba de loina mak phang gadra ba kana da phang wai ba hai phang do di only sup na da gi portion am gadani phang do suppose example da samna hai matam da 50 seats lay ren khalone 50 seats lay ba matam da apply to wi se kai no ne na khala se ba job sigi phang na bai hona bai da mu ta mi lising am ne kano tawreba apply tawreba job sigi damuta fangdu si mi kana lising ama apply to lising ama fangadra fangweba limited only 50 seats neba adui dardi adugi lemhoriba 950 people se moi ke do duino 950 people se mung mathangi chahi da mung sit hang pa ngai rang 50 seats to mung hang pa ngai ra mung ngai lai du da adu sigi mind sum chat lai tar ai government job fangdribo ai kem to we adi ai kem to we adi hai se tardi akoi gi manipur se karamna chakot ke duino karamna chokot pa lamdam haibdu oidunu kai haibdi youth aikhoina pukhlaktana youth aikhoina lingjen manaraga ano creative ideas hadaraga hojik ano chingkhalakada matam sida aikhoina government job ki matung de sum ina lai tadi limited obesity limit sum ina lai tadi karam kanda khoi chokot chaino adu isana isadam tang hangbiyu hoi all generation the elder generation da ngasai gi government job haiba pocha khoi da su educator la even aingon da su ai gi parents na da gi ai gi family members na haibdi government job hai la but aina decide to matung ngasai gi aina khangjar ko matung ai gi vision gi matung ina di hoi government job is awesome government job tagi khoi gi yamna have the secure oiba kya ama khoi da fangi ko but sidagi hen ba life kya am su lai ri ba ko si si am tang ticket pitar mayam na research to bo horok ta di mayam na sidagi hen ba government job phangda ta di ai thamoi kai re dagi government job phangda ta di ai gi punchi je mai pa aroi edu to roi haibo khon chen bai mahuta ano wa idea put foga karam na kamaina ai gi society is ai ano change brokani karam na kamaina ai contribute toroga mayam je thaw phangdru mayam je aina leader oiga ini help to gani haibo khon je chen bana hena saruk chaw fatru sine problem je ai example am pi ge bu 2017 da ai engineering pass out tholpa matam sida matam khara lega matam duda railway gi junior engineer gi keno thole vacancy tholpa sida total seats se matam duda 37,000 seat ne all india da JE gi 37,000 is yami ko ade na ngakpadi adu apply to riba mi je adu ne nga em 24 lakhs people ne apply to riba adu tare am tang khallo india se kyam thina unemployment rate se india gi kyam wang mani am ta khal 24 lakhs 37,000 seat tu kak phangbai da 24 lakhs people apply to riba adu da aina change samjoi mind la eba asuk yam na struggle to riba 37,000 the 37,000 khatane phangi do lemhauri ba 23 lakhs something do adu di kai da laigrage adu di smai sum government job try ta wina na smai sum lairadra ba have the frustration like that I government job phangdi bu to roi na sum lairadra season ko yamna problem have the akoi da face ama problem am to adu matam da ingon da change sam la ai mind da have the kari guma ma hit to gi aina kai gino aina ngamjaba level da karamna ina society da karamna contributor karamna help to kani have adu matam da ki ingon da entrepreneurship ki mind khara lak ba hogi matam da ingon thabak tong nga pokide thabak sigi ona try tong nga pokide sini haibadi matam da akoi na aina hai haibadi aina thengnarak podu mayam da loi thengnarak kani adagidi aina fauri pots mayam da loi fauni have zu laiteba but akoi se leader oi da ba de amana tra amadi leader oi da ba de koi marak sida haibi tholak po matam da kanagi haibdi karamna manipur se sokot pom oi gani hai tardi contribute se makal contribute only government job ta depend to lai tardi ngai ge koi da phang da mai kup ta di kai yuna frustration oi ani dagidi wakhan nungai ta ba dagidi si kanaba po na tebo ko kanaba po na in the sense haibdi aina engineering pass to matung da aigi manaba manabi engineer moi su tawgi matam da moi hojibo moi do hojik 5 years matung da in thengna matam zu kana gum khara di kai do wi hang matam da moi government job try to win dum lai ai nga e matam da nga e have di kai no da 5 years da nang learn to skills we have skills am ye lai ba sigi skills learn to matung nang 10 years ki matung nang life se pura transform to we have gi power su lai adu dai ninga isi mayam je ngasai gi government job se sina ki da ngai haibadi ke tare ekta ke tare adai je bidu ngasai gi matam do kind of time waste never see they have the fungi to the only limited sin ngai jab do puna mang loi fangani haiba laite ba adu na masi dai 5 years to ngasai government job prepare to same topic ta par adu sharupu di manung du da hoi government job to try to but learn some new skills kare develop tawraga karamna kamaina adudagi nan thoga karamna kamaina ahen mi oigani haibase si khangadamne haibadi hojikti yam sathibamna aina yam ngakpa kharju laiko ai si je mi kharage against sat paju nate karamta da haibadi karamta ge against sat panate ai di subna tagi reality do haibane thabak government job phangna bai damakta
30 lakhs 40 lakhs 10 lakhs 20 lakhs ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯤꯠꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯆꯪꯉꯨꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯕꯠ 30 lakhs ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯈꯤꯗꯨꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯦꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 30 lakhsꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯥꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ 30 lakhs ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ 5 lakhs ꯕꯨꯛ ꯂꯩꯔꯕ 6 lakhs ꯕꯨꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯁꯥꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤቭ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯖꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯆꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯗꯤ entrepreneurship mindset ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ innovative ideas ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ unemployment rate ꯁꯦ ꯅꯦꯝꯊꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯈꯟꯅꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯔ ꯑꯅꯧꯕ idea ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ let's help each other help ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯩꯄꯥ ꯁꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯃꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯞꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯞꯅ ꯐꯣꯝ ꯃꯥꯏꯟ ꯁꯦꯠꯇꯕꯣ ꯆꯦꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯔꯛꯑꯕ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ इवॉल्व तौब याब लमने सिदई थोलई में आइडियाज क्या लेबा दगी वैल्यू याम पीब ngamba प्रजा क्या ने से लेरी मैम अदो सी मैम थोलगा ngसाई अनौ अनौब आइडिया दो क्रिएट तौक तादी मणिपुर से क्याम चौखट लेबा am ओरकनी सी मैम नम तंग मुन खनबियो मैम तंग मुन खनबियो दुना गवर्नमेंट जॉब हायगा 5 years मांगन बै महुता दगी इसाने इसाबु अवा मफम थंजन बै महुता अदगी ngसाई मिंगोंद पैसा दो थादरगा पैसा कांदब 30-40 lakhs तो मांगन दो सरुपुदी करीगुंबा फजाबा आइडिया मा जनरेट तौरगा तोंगानबा लंबेल यूनिक ओइबा पोट मा सेमागा मणिपुर सोसाइटी से कंट्रीब्यूट तौब ngमगनी हाइबगी लीडर की वकनशिप तो चेलहनिंगेबा अइना हाइब पिक सनो चाव जनो डजंट मैटर एटलीस्ट नंगना खरगी मी खरगी इमुंग चलाइनबा मी खरगी मतिंग पांगबा हाइबसिदी सिदगी हेना चौबा कई ब्लेसिंग लेकी सिदगी हेनबा केम लेते अदुना अखोइगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट से नोंग वंखलइसे मयाम मानरगा अमुतंग नेमदहनसी हाइबदी कमाय नेमदहनसी गे हाइतारदी अखोइगी सिगी माइंडसेट ते हांथोलकम दरकार लैरे आई गवर्नमेंट जॉब फंगद तारदे आइगी पुंसी हिंगबा ngमरोय हाइबगी टाइप त लैबा वखन जसी लौथोगा अनोबो वखन अम पोरक्से सो इसाने इसादा हंगजगदबजे करिगिनो इन गवर्नमेंट जॉब तौनिंगिसे हाइबदी फ्यूचर सिक्योरिटी गिरा नत्रगना हौजिकानगी लैबा काइंड ऑफ फेम से कोई सोसाइटी दे गवर्नमेंट जॉब तौरदी चाउथोनिंगाय ओबैता फेम अम लैजे सी फेम से पामबै दमक्तरा नत्रगना सैलरी की दमक्तरा नत्रगना स्टेबल इनकम अम लैनबै दमक्तरा नत्रगना मयामना हाइने मयामना प्रेशर पिसलकबै दमक्तरा हाइबदु इसानि सादा क्लियर ओइबियो नंग गवर्नमेंट जॉब तौदे दे हाइबा लैतेबा गवर्नमेंट जॉब फंगदा दारदी नंगी पुंसी लोरे हाइबसे डोंट थिंक लाइक दैट सिदगी हेन चाव लाइफ क्या मनंगा सेमबे यारी अदुगा अइना हौजिक एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन दे पुसनजरकदोइसे कैगिनो तमदा First of all, entrepreneurship is not for everyone. Shima dihan clear review. Puna makina teko si puna makse. Adubu entrepreneurship ki kana ba kya am lai ri. Sidagi benefit kya am life se am extraordinary oina government job khutana te sidagi akoi ki future se yam chawno sembe ya ba kya am lai. Sidi mandatory ne koi society is the entrepreneurs kya am tholok tabya deba. Kai si tholok tringe koi society chokot po oi roi. Aduna ngasai ki entrepreneurs ki first value de koi da yam kana se kai no am freedom. Adu freedom do phangna bai dam ta koi hona dabya deb. Koi hard work tok dabya hustle tok dabya deb. Sweat and tears kya am represent tok dabya deb. Adagi di earning koi unlimited ne. Adu depend tawe nangi work to gi matung insu depend tawe earning unlimited nang tum le ekta paisa lakadam na te sima juan khangjan biyo. But sigi kwai dagi magun leiba kwai dagi manga leiba thapti kaino am kwai dagi portion di aina kwai dagi pamjaba portion di kaino da earn tong na nangi thabak se you are helping your society you are helping your people karam na kamai ni help to ino hai matam da di sai kana gumangi problem solve to nang na kari guma value provide tawraga kana gumangi awaba da mateng pangbiba kana gumangi business ta haibadi hen
sales to hon biba kana gumba gi abdi yam lay kare makal gi help ne sinang ni help to kana gumba gi problem solve to we ne sidai hen chaw bu kai lady ai gi motor sidai chaw kem lay this is the biggest blessing adubu isana khanbiro kari no pami adubu ai ngasi mayam da hairam doise sigi mindset ni thadok piro haibdi ai government job phang da ai punsi lore ab sin thadok piro sidagi hen chaw kyam to we yare khang biu ko si ningsing biu aduga ai sida clarity na pija hok doise aina haibda entrepreneurship na government job to bugangbu dagi hele habsu leiti adagi di government job to bugangbu na entrepreneurs de hele habsu leiti sidi aigi subna tagi simple loiba aigi haibdi message am thamjabani ko so sidi mayam pa mane mayam na yengbiro adugo mayam na sigi videos sidagi value phang bi natraga phang bi de have to please comment drop tang to biro. So thank you for being here, thank you for watching this video till the end. I hope you get the best value out of it. Adugo khoi social media link, Facebook, Instagram, Telegram link, description da hapsagram link, and please join our Manipur Entrepreneurs WhatsApp community. Karam na kamay join tong niya gi personal number somewhere display din hapsagram ni adugo description da jo hapsagram ni simply add me in a text to bi roing on da adugo ni add to jagra. So welcome to Manipur Entrepreneurs. Never stop learning, keep growing. TAMBA LEPKUMSI Eikhoi, CHAOKHATMINASI. Thank you. Another day, another bag unloaded. And money keep on knocking on my door. But blessed to say that one day I will make it. My God is with me, I don't